Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hormatly bizdin kattалуучулар, амансыздарбы, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн Мырзакеде ак тилек экенин эки атын тууганда сиздерге тартып көргөзүп бермекчибиз. Эки атты көрөбүз, эки ат чыгат. Ак тилек, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ака, жакшысызбы? Жакшы Самир. Ден соолук кандай? Жакшы. Бүгүн эки ат чыгарат экенсиз ака? Айкым. Эки ат чыгарам. Данчак ушу. Мына данчактан. Данчакта. Жаш бойдон айтсам, эки асы экен. Эки асы экен. Жаш. Улагы Тамай деп алдым. Тамайды таныштан алдыңызбы ака? Ооба, таныштан алдым. Жаңыр жыл түзгенде. Азмаз сыйгалагыраак экен ака. Жаман тайгак экен. Ойнака көрсөтүп. Бияк өтүңчү. Аттын өнөрлөрүн бир көрсөтүңчү ака. Баягындай. Буроо жылоосу кандай экен, ылдамдыгы кандай экен. Сынатыңчы. Данчак деп келген ат. Актылы экеде турат. Чаптырып. Топтошторун көрдүңбү? Ондору дерске экен ага. Жакшы токтойт экен. Бою канча чыгат? Бою 1.55тен жогору. 1.55 бийик, а? 1.55тен жогору. Жашы канча дедиңиз? Жашы эки асы жаны. 5 жаш. Мына 4 казыгы. 4 казыгы таза. Жаны. Жолго чыгарып берейинби? Жолго чыгарың да. Мына жер бир жер төбеленгенби? Улакта төбеленген деди. Мына жер, а? Төбеленген жер, төбеленген жерлер бар. Төбеленди да алыптыр да. Топко жакшы кирет деди экен. Топко жакшы кирет экен. Тоо гарантия деди, улак өтө тамай деп берди. Тааныштардан алдым. Акаларданчы. Улак любой жерге чыгат деди. Данчак аргын экен да? Данчак аргын да. Данчакта берди, эми аргын болушу мүмкүн жаны. Гүлүктүү жакшы окшойт. Гүлүк өтө гүлүк. Кой бериңчи ака дагы бир. О-хо-хо-хо-хо. Буксвайт этип чачыратып кетти. Бияка. Bunun bağısını öte bazar bapılıp jönde kılıp koyam da odat. Atlayga azı bağısını bu jerde dançaktın. Tayaklarından biraz tartıp koşat biram. Жылы olsun. Aka at joş bu. Dindeme. Joş ele öken? Öte joş sen. Öte joş. Bala sakat. İçip jeşi. Qaraganga. Öte son. Karosu jakşı jam. Joş mı arpa aldı. Jegендери. Jegeni. Zavottan jeşi son. Jeşi. Bağısı bazar bap. Peki bazar bap. Bazardan amarzan koyum. Kança dep koyuyorsun? Basıgın gör. Aldı arpın. Kaptağın. Ayyo. Bayağında ıntılıp duratken ata? Ama öte sonun at. Canı. Aytыңчы ака, kança dediniz? Үйрü bar beken? Yok, yürü sürüvaptım canı. Sürüvadınız. Hem koysa gerek olardı ele. Sürüvaptım da şunu atıyor. Bu yıl hem jakşı çabılıp жүрген аттардын бири deme ha? Yok, takşalgan at dedi. Takşalgan at. Tay yer ulak kaç. Bugün 5-5 çapmadı aka. Bu universal dedi. 5-5 alamanın. Toğu garanti dedi. Demek geçe buradan alıp yedim. Çağıp görületim. Biroq qarosu kolgo öte joş eкен жана. Qarooga jakşı. Ulagına tamay dep berdi. Tanış akalardik. Dançaktın boğasını aytыңчы aka. Dançaktın boğasını jаны. Talaşa turgan aytam. Özü 250 төшөнгөн жарашат. Ооба. Boğaç. Jakına azmaz joluna түшүп берем. 180 000 so'm. 180 000 so'm ha? Joluna эле түшүп берем. Jolu bolat. Ооба. Алган адам бол. Dostlar 180 000 so'm bu dollar men eseptegende 2000 dollardan aşağı degen толук кылып эсептеп экранга attı. Жактырып тоондар. Алам дегендер болсо мына. Гүлүк издегендер болсо ыкчам ат. Жакшы. Аза. Мына. Бар жайында. Бар жайында экен, а? Секинен бастырып коеюн. Чаткайган көрүп коелу. Болду ака, бул 1-чи номердеги ат, достор. Кийинки атты көрөбүз. Мына достор, 2-чи атты чыгарууну баштайлы. Акай,
Екінші ат жерде қашқа. Бұл ат. Қандай ат ака? Екінші жерде қашқа. Oyuncu айтсам tağalardan aldım Zamir. Ulağı garanti dedi. Tağalardan Bunu da. Buna geçe buradan ulakka çağıp edip durma putların. Gördünüz mü? Kurtanç. Evet hep. Oşunda bu tekşerden ötüp koydu uca. Tekşerden ötüp koydu bu. Ulağı çağıp alırsan olur. Öte sonuna. Bu dele gelgen atlardan okşaydı aka. Gelgen atlardan. Karabayır emesi da. Ya bilmeyim. Ayın. O tağalardağı. Köp bolgan eken alganma. Ana ulağı garanteceğim dedi. Kırgız yılkı dedi. Kim bilet? Argındaş boluşum mümkün. Elge dağı koyup koyuyorlar ha. O elge koyup koyalırsın. Koyu büyükten eken da bırak. Koy 1.60'tın üstü. Okşunda eken. 1.65 dedi. Yaşı kaça? Yaşı oydan açsam 5 asıyacağım. 5 ası 8 yaş. 8 yaş. Butları tevelengen takşalgan at eken da. Ayyo. Takşalgan zamir. Bir koytun çaka. Ongo sol ordundan borunçu. Hep canı. Daya. Daya. Ya. Ya. Daya. Hep. Dostları. Ayttan o ıskoruşlar cilolarına. Zamir. Allah'ın ne oldu? Bir yaka daha. Ya. Aka bir uzun koyuyorun içi uzun. Uzun koyuyorun içi. O nereden uzun koyuyor bu yana? Uzun koyuyorun içi. Buna. Sındı at buldağı. Jöndü bağa çıkarttı onlar. Jöndü bağda. Aktileke daima çıkarıp geledi. Ya diyorlar. Жетişip қалсаңыздар болады достар. Арзан бағда атсыз дегендер. Чөнтөкө бағ атсыз дегендер. Ya diyorlar. Ya. Маалыматты көрүңүздөр. Турумчу. Ya. Гидравлика экен, а? Hidravlika zamir. Крышкасы не ака bunun? Klitschkasını algan adam koyup alsın mı? Alan adam koy alsın ba? Ha. Oşentsin ha? Atqa söz yok zamir. Attın turuşu At жақсы екен. taksalıp algan at. Kim alsam büyübeyt emez. Жоштуğunda ayığı жоқ Ya ba? coştuğu. Anasına ötsengem çatağı yok sam. Butları Öte tevelengen. coş. Düşüp minimum görsöt verem zamir. Ha düşüp bulunç. Köşe yapına. Benim ara. Kaşı yürü zamir. Aha. Ya putu oldu. Durun karmatıp. Karayı öğret. Canı ver. Buna benim ara zamir. Aşıp. Қашқанның басы қанша болады ака? Қашқаны. Оғасын замир. Ben hem talaşa turganını ayttam. Buna 300 dediler men sura olgam zamir. Süzüp çıqqan. Ооба. Talaşa turgan kıl. Жол kirasına koyup duram. Ооба. 220 000 so'm. 220 000 so'm. Ayyo. Kilolar ham jayindami. Ya. Екінші аттың басы 220 000 сомға туғандар. Жөн. Бағаны Ақтілек баптап қойды. Ya bazardan dele jöndü zamir. Ооба десеңіз. Üstü Algan таза bakara екен. öyle. Üstü öte taza. Üstü таза, At öte sonuna zamir. Мына достар. Екінші аттың Жолға да çıkıp басы айтылды достар. Бастырыңызшы, басығын көрелі. Қайтарың ака. Мына. Андықтан бүгінгі чығалышты біз үшін менен жиынтықтайлы. Ақтілек базарыңызды берсін ака. Рахмат кам. Сілерге де işinерге игі кам. Саудаңызға береке.